Akun kakarang ke sianis lampu koma ke maju Pak Anies Baswedan. So lampak ma ke bijih Jawa kaya pilih lo. Bit-bit kah ia boh bui kah? Pula koma ke lampu koma ke Jawa kayu pilih. Kayak cipta lagu padum dibilang sponsor ke lagunya lampak ma ke anak baju. Dan padum dibayar peng ke sponsor pakaian 25 ribu ke anak baju. Kaci jawab dia. Anak baju memang kah sal sabil. Tengku tam pukoma ke tengku banta pukoma ke anak baju ia boh bui. Hana tenang hati. Kayak belum baca ile lampu koma ke kerja ikut idul lo. Kah awak kerupuh kon hanam saurung kah mesau kah nampak mak ke awak dek kah ya ceh. Baik kak apa haya dro ke. Awak dek kah hana lewat berosa. Kedih ba idol Indonesia Idol. Hana lewat ke lampu koma ke payah ke pulau beca. Hana aku depuh. Kapreh ku tipek petoma ke ngempetu ya ke nak mesau kah. Kak apa haya dro ke ngono busi barka ke busi inoi luar negeri pu. Engkat katupu sih kau cok petoma ke cok petoma ke ngempetu ya ke. Ku tipek gelike hanu bajung gelak ku tipek muka saya. Ina muka ma ke hanu bajung ia boh bui gelak. Hana mupu sebab kayak mita nalun kayak sebut nalun lam lirik lagu kah. Pakah hangka karang lagu kegemiran pasai anu bajing yang cukup berat dusta cukup tegai tebar fitnah kepu yang harus gelut. Pilon na pernah kepu sesat umat Islam binatang. Haram jadah memang awak kah bijih PKI laknatilah anu baju gelap. Nalong. Yang kong grup koma ke grup awak kah yang menyolikon 5 juta hang ketimjak undangan. Kon hana ada pupi. Grup koma ke pertias hede kedung. Hai daripada kurang daripada 5 juta hai timjak. Lagi tengku Said di yang tengku Said mendakwah itaban ji aulul hanji. Tengku hana malay. Tengku Wahid. Tengku hana malay dum. Muka tipek kulit bui dum muka. Panena malay teman. Ya ku belau agama Allah dengan peng, dengan rupiah abaknya. Kon dengan karena Allah dibi ilmu kebangsaan mulia lun. Dijak harkat dengan dibayar nyan ban kai no ka peketu ni nang Aceh kerja Aceh urang Aceh hanali berkat pu yang pulang hanali kebut hanali berkat di nang Aceh punya berkon tithon 3 gumago insyaallah sai pade nyo ino tithon 2 gumago han sai bru cini coba bikin alom berkat hanali berkat urang ka jahe kai nang Aceh pupu yang kepula tanaman hanali udip. Kasih sayang hanale dia Aceh. Iri dengki jai that kaya Aceh. Urung paling bangsat dia terung muka bumu Allah pinai Aceh. Nepatih bahan ku beka. Urung pahancur agama Allah di negeri Aceh yang sok-sok alim ulama na dia Aceh. Kafe siang harameh di negeri Aceh. Yang pebebas agama di negeri Aceh pipu para tengku.